Kerteng jo jonga kadai Mrs. Pidarilin Sokle. Adai headmistress jongka school so how secondary school. Teh kabaya dai bat ka kam kumno ban penne pensai kamariang. Tengi na kalian jongka school ru barobor hi sai don ya kabakum kani panikai kikna. Kam tam lele teng teng man la ka tayo ka sweet hot ding jongka last period ni penlong hi kai kikna kumno bakin penkhoj ya ka saudong saukun jong ka compound na jong bakin bread haka jaka ka badai bakin bread ya ka badai ka plastik la ka jong ka badai kinyut la ka jong bat bangin la ban thang ban penkhoj ya ka badai ka bat thang kamut bangin thang bat ka badai bangin shubo bai bakan puut te kamut ngibu la ka jong te kamut sakawai ru ngisai penlong ya ka isai ya ka drawing competition isai don hakabai day bat kau ban rakhe ya ka world environment day isai penle ya ka quiz isai penle ya ka drawing competition isai penle ke babun jat ke kumno baki khna ke sautho ban penle pensa ya ka mei mariam isai ke kai ke babun ke kumno bakin sedang ningkong hi nalayeng bakin le khoj bakin pen khoj ya ke barit tamru hakabai day bat ka mei mariam. Masih thọ đi học Mr. Shemarong Assembly si penlek kayu ka man la ka step si thọ đi Man ka step. yu man ka step hak si thọ đi Setengah mah. sen si tayo tenang taru hak kapor ba teng dengan program jaga sinong pakut sinong si bentam na kanai dang sudah si bentam pakut sinong do nang ni nalat blog sya do si makasi bat teng dengan cleaning drive on ni hajan school surok ni pakut teng kita ni cik lek nak kapor ni pengibu bu jadi kena tu bangki ya thang nyut hawai goi ka segi kumu hawai tayo ni ada kelas 6 next tayo kan desa kelas 7 next kan kumta tata di kelas wise ni penia bakin thang nyut bat man ka wise school le hi tengok ni dala ban am iki bakin la ban le khut kam ta bade bak plastik makane kam compound chi ka bun siap ha bat kumta kan ka tengok siap ye thelang tengok banyak penikai ye ki dia siap ni abran ramadan plastik ni the cakap the tengin tata ini program si ada yang gede begini ki pendek besar ya kemarin khas sekolah lain naik ong ya jika man lah step si mandu buku yuk kelas jadi kita lagi program sekolah cuma ni lah ada kuat air dua kemarin jeng kelong kapal kuat kita lagi konsep plastik yang pok pelah bagi pamcing bang si hikai man lah kapor ngijula ban ong yiki bangin suyat niklek baju hikai bertanya ke kon kelempet ya kita kijing kuat juga kemarin ida isi bagi ida benut ida diau untuk balik iba kemarin kelong baca clear tengok air kena jungi nang ning istang ni barit bagin la kin ban sung thu kat bagin nang he kin nang san bagin la ni kai pateng ayeng asam la jong ning ko sing sedang na de bagin judai ban plastik kulmar ila de ngilek sino ko la de nang tang kai sai kena ta ka wenda ko e ba kamaring Indonesia ba kan long ka pagkuit kan tamban la plastik Habis? Aku beli. Thank you.